Kapolitang Mangkulitan. Ya palu kami feku wai badede soaya ya ika Yesu Kristo fa umasi lowalangi ama ba fa awesa gehani amoni ya du wo wai ga amahina ba talifuse umasi ba ke Yesu Kristo ya hong salom tasuno lowalangi Lebuah umane de dunia kedang ibu ki mau ke adre tengah pak boleh dada asapa de pak de lobara tago mari lobalang ni ale musida mau ke adre tengah le mogoi mazuga matayo fasa dola 5 ngawasaga ibu ki pede matayo fasa dola 5 ngawasaga ibu ki pede daw masuk ke dalam imane kagomani lobalan bada tania pakili-kili ga panua sobugo ade nono alawe dapulu sangai padura babe amai mamoraga sangoban bada lima ira zapetede bada lima satwa-tua lahale sabadura sapetede ade balala basa tua-tua ada bala ohe banika banahia fabaya fadroga bame alaza ngwalu bamanukau igafeku bamele bame talubongi basosi au kiza zangomalu ni ai ni fodraga ia abena mauso nono alawe agafeku bala hauge vadroga bala manesa petede ada baca tua-tua ni be ifanikama panikami maif mate sawa rumah ada bala tema liga tua-tua lamane madanya kau maaf berkeda sekina mengami bajolako banan geli kemi bamenomoi liga mobeli basoza mobalu basino mama ale bamoyomo abonia papalewa balakusi wabaduke baai pada basobi nono ala no mege sitosai lamane hetua bokai ke bai tema lila imane siguru wa bukeni lokila haniha ami ada benifer melengila bawa abe imane ibu bida masuk ke rumah ini malami sila malam-malam masuno daw ke Yehova walangi ni amoni babai kuada daw ke may aga banuano ade samati keme no okotlo ke ono masya ke aga bay samigu sino matanuki ngeno tola obulo suda aga maake ade babangalulu tanu penama bay sa babangalulu ma ade banuma paso daw magilo walangi ba masiga maangi kenusi ya soala adwa matau ada aga badalame bokai dedema pofabe papa tua da aga mohoi papa bele kehani amoni ada ile di aboto badadema genwaha dago malime ada bau fakate genonima ada guys soala baba maema taromali ada pada Yesu Kristo no mangadega ya ama ina batal puse no masih bakal Yesu Kristo malke ade no taluki niku sara adefe niku adefe ade lahana ia mogoi mali latina Adventus ada keluahannya jadi ada Tuhan kedatangan ada ni ada dunia kedatangan minggu ada ya ada ena bang minggu ada dan dia tafaala kita bahawa moraga fanel
Fatuhane Yesus ipepena yang tubuh ia bagidana basa bertafaan kita ya ia da baborage fatuhane ia si medua ada. Ila ama ila ina bakarifusen umasir batu Yesus Kristo baka basuga matai ofasa dola 5 ni basoda mauke ade dae gamai dola ni faema Yesus amai dola ni faema Yesus bahunya sakuria da esai baboto pada dedang wa bawang eluah amai dola ade tatu fabe ia gei bazitenga amai do ni potei amai dola ade basosa bertafaiki ya ia da hadiah penekanan utama mahadia tuho sepua ni faema bakaba gamai dola ade ada dania naso hal-hal detail sila kau penekanan utama ade baka baduho gamai dola ade berita faso sibai bawa mengeluaha yari daya dia bawa mengeluaha gamai dola ade baka ba dago mali lobalan nah si dunia nomor sungkaila hadiah si topali penekanan utama baka bagamai doa ni basoda ya ia bangabuasi fede di mana bataku ada bayi fede megamiila bawa ada kila jadi si dunia bagamai doa ni basoda dae penekanan utama ni Hebisa ya ita dosi sama ya ita somo Yesu Kristo tafaane ita bawa moraga pangabuli Yesu Kristo simeduade mesa lesangila bawa ba ilan bahisa datang sisi hadiah sinangnya tombang pamahal kita baka batuho gamai dola ni faema Yesu Kristo ada pertama ngawasan di mana pada adanya pakili-kili ika panua songgo ada nono alawe datang sangai padunga bare amai mama brade samoba imane baka bagamai dola ade imane bada anania fa kili ira panua serugo ira alawe sida puluh ade perlu garis bawah imane bada anania fa kili ira panua serugo hadiah keluahannya eluahannya bahwa amai doa ni faema Yesu ade mo amakai ia bapa au ini hasi sopa kabagos mo amakai ia bapa au ini hake Kristo hadiahnya Kristo sipu ia masui ni hake Kristo si haba demade masui ni hake Kristo haba kate manu daan amakai gamai dola ade paniha samati seluruh paniha samati kate keduanya le amakai tania paniha sila mamati si sobaigo kosan ada berada kaila wa ina rabe sida pulu ade ya ila ade fauma mama ana ila baba modage samoba tatu nani hasil mama si sobai rokosali labot pada dela hari-hari bergerak tapi sudah perlu ada fauma mama kita berolahraga samoba nah yang bakal bahwa sudah perlu ada dan 5 zatwa tua batal 5 zatwa
ini menunjukkan orang Kristen sejati. Pada 5 Sabat amai doa niha Keristo badet, niha Keristo babele madet, malam dia orang Kristen KTP. Pada apa hilang? Hebisa wapai huta dan 5 tua pada 5 Sabat ada baba moraga zangoba. Yang ada fauma labalo baloi watohage zangoba. Abo balo baloi ka watohage zangoba lu ada balafaan wadu. Haywa badane tak hilang bangka bangabua sikeru masih apa imane. Lahara sabadunga sabatede ada balala oh hewani. Basa tua-tua ada bala oh hewani kabanahia fabaya faduk. Jadi tadi kata apa bahwa ya iga ada semua mamaan. Satua-tua ifaan waduni, sabetede ifaan dari waduni. Tetapi soba apa itu? Imane pada emege bangabua sikelu si eva sabetede ade ifaan wadunia balai ohe manika banahi. Basa tua-tua dari ifaan wadunia ba ifaan keiwanika banahi. Apa ila bakal putus hadir ilaga. Padahal yang memakna bahwa satua-tua ini oike dadania baba maana ya iya baba modaga sangobalu ade. Tenga matonga-tonga dadania. Tenga asalano baba maana dia. Tenga iau hasilada baba maana ya iya. Tetapi oike dadania ihorika mabalania ihorika matolania baba modaga sangobalu ade. Tetapi sabetede ade lebih penuh kedenia bahwa modaga sangobalu. Ada balik nenang kerja bagi kabaran. Mako ada. Lempangoi kerja. Bapa maana ya iya. Bapa modaga sangobalu ada. Ama ina bakal pusen umasir bakal Yesus Kristus. Hadia somasi ifahau kita pada Roma di malam. I ada si bakal. Ela ya ita sama ipaka Yesu Kristo ate. Babo palo fato hane Yesu Kristo sinedua ta oike de baba maane ya ita. Ta oike de baba maane pedeta. Ta oike de baba maane famatita. Poluruta faurita. Keluaran Faibusibay Amahina matalipusan yung masika Baka Yesu Kristo Pamami bagosani Pamalahala-halalo na balani Pamamoy manu na bapaduan suara Pamatobali sa tuwan na Kristo Pamatobali guru sa ukolaminggo Pamatobali pelurus komisi Pamamamaan tetapi hanya sang betul, hanya sang betul, hanya sang betul, hanya sematu betul. Dan puluh dan 5 tua dan 5 sahabat. Simak ini hasil sobat salian. Baso sahabat si
mane baga may dola. Sangoy ke niya, dahil sa tuwa-tuwa. Tapi si mama kata niya, dahil niya zaber. Tapi tak ada delusi bagi kita. Itu pengaruh ini. Hanya masih dari masa tua-tua, masuk masih dari sabar. Jika Allah ibadah maka fursa yang masih bagi Yesus Kristo, si mana ada satua-tua, bapa ngoy ketadana, bapa maana ya ika, bapa rata sangwamu, enagisi mana daali, ya ika samati ke Yesus Kristo bagi nato ade, bapa maana ya ika, bapa moraga, fatohane Yesus Kristo simenuaan, hebisa iya, bapa maana bapa moraga Yesus ada simenua. Pertama, niya sangoy ketadanya bapa maana ya iya, ya iya daali. Lete gula igogoga gamakaitannya seseki ke lobalah. Dasar moy betul bapa maan ya iya, bapa modal atau haris igogoga si mai gamakaita seseki ke lobalangi bom bapa lagi gay bangat. Lagi gay ang ilanusi sa umali lobalangi. Lagi gay pabaluno lobalangi. Lagi gay gosan. Lagi gay nahiyap peang. Lagi gay pabangay haliw lobalangi. Daan iguguguni ama kaita siseki ke lobalangi. Italia akonya sama bagi negara. Apa yang negara? Babu drogoga ama kaita siseki ke lobalangi. Gak yang bakal pusat, ane pada nata oike deta bapa maana ya ita, lemana kagak pusat, lemana kagak banget, lemana kagak nahia te apa, dasar nuike tegenia, bapa maana ya iya, bapa raga fatuhani Yesus Kristus. Tetapi nasila pangoy ketedeni apa ilang mengada natersasa di dunia apa yang dia bapea na sosial kabula di dunia apa iba saudara malio malangi nalabeya petugas di Toki. Awal si bayi melibat sari hana hadinata maju la bayar indana nononia la ago nononia mazui mangalu baik udah lebih dekat we amai bagusan nasira pangoy betul imane tulang lemui bagi kuda so miku pernah ibu kini ku pernah dah iman Yesus so miku pernah ibu kini miku dah si mane dah umane ibu kimane iotah loha hari hasa mana situ hari hasa moi kata hari hasa sikla moi kata jadi saya kaman bapak terboga makai kata seseki ke loha tadi apa kata apa sebagai tadi bapak lulu pak kita bapak ngade ke loha kita dia mengade banomo misah kita lihat saudara
Mayroong babaas. Medyo nalaman niya ikaw mo ko sa ay. Ano yung karong ito mamay? Dulu ka may kimbra o. Ano yung karong ito mamay? So feeling ni pwede gue para. Ikalia bagi mereka ada sangat dengan semua ibadah. Hak kalau mana yang lu banget. Hanya sama ibadah. Hanya sama roga kaitannya kerolang. Ioi kedania, ilulu kedania, ibeba belania. Mereka bagusan. Hadir mereka bagusan. Hadir asal mereka bagusan. Masui meedona ita malulu ita ke luar. Nasedona ita sama lulu ke luar lagi. Ada namun kita bagusan dia deh tahu sebuah udedena. He babanunu, he babangadu, he babangododomo, tahu mandi luar. Tetapi na asal mai bagusani. Ada saja tak hilang. Sudah musuh kau ini. Tapi musuh tidak kemana dia berlari. Ada tanya so. Lagi guangan gereja. Mereka muda dokternya gereja. Hanya pun hasil mai bagusan. Dengan si mai mangalulu keluar. Dengan si mai mangodrongo tanah liwang. Hak si bagusan. Hanya sampai betul. Hanya sama anak tu. Ama ina batal kurse. Fabeli raalam sakwatua. Bang tiga alam sabut. Situ samoi kata dunia bapa maada ya iya. Bapa modal Tuhan Yesus ini dua ya ia dah lete ula iya bapa loe somasi lobalah. Lete ula iya bapa loe taromagi lobalah. Tak asal begitu. Iko esibang hadiah somasi lobalah. Kita ke situ, kita ke satu le family sakit, le fayawas. Ifalua wawas, so di pasaran de ay pasaran. Dasar mereka tu, le tebul ia bolong somas lobalah. Ibu mogo mengapakani, ibu masih mengapakani. Lehadai perselingkuhan, maka bawa ngapain? Dah asal mereka ada, dah asal mana ada. Ibu masih hadiah masih loh. Nah masih loh asal-asal ada semua apa? Ibu ada. Nah masih heba gosal. Heba sektor, heba nomo, heba kota luar si kota kus. Tapi aifa zala si pasara ke. Dasar begitu, dasar ada. Tetapi kalau kamu betul, ada dan naik tadi. Salah naruhnya lima pakai selalu. Ibu dibantu saya pada diri. Salah nabunya perupa selalu. Ibu dibantu kita datang pada diri. Lepas hede. Padahal tak iya. Fayus bah. Hanya sama Allah kata dia. Hanya sama Allah kata dia. Bapak maaf.
mangoi ke satua-tua basar ke sikan sangoi ke tedenya ade lete pula baba nuria ke turia songsode lete pula baba ngai halu lora dan ini hasangoi ke tedenya baba maada ya iya baba modal Tuhan Yesus imekuwa inatan o kegenia yo gunakan baba nuria ke turia Yesus yo gunakan baba ngai halu lora Fabel sisokenya, fatua-tua sisokenya, inonta sisokenya, okhata sisokenya, ilulu bahwa halu lola. Daasa muy betul, daasa mahal betul. Bapa mudrage, fatuhari, Yesus Kristo sini. Tetapi sila mamete dunia, soba beli. Sobat tua-tua, sobo kerta, lelabede, bawa ngayalu, lomala. Amai batali pusen yang masih batu Yesus Kristus. Ada masih malu ada tak ilah. Bisa ke alabe tua-tua, bahkan bisa ke alabe saboter. Elaya ita gaidosi samati, tafaan ada ita, tak oi kededa. Si mane ke alamnya satua-tua ada. Amin. Kedua, ada nilai bangsa pada gomali orang ada. Hana wapuna si bayi mama anda ini. Tabaso bangagua si Betara gagua sini. Bame hagasa ngomalo pamanukami afetu bame. Pametalo bongi pasosi au. Hisa sanguani ni ai ni podrago i. Yairade wafaan ila, wafaan batuga, labasi basete batuhane sanguwa. Lita tugoy-goy, hababasi tuhane ya sanguwaluwa. Idege bermaka batuhane sanguwaluwa de, yo madaman kumiga bamurgi. Bangsa basilamu dena batuhane sanguwa. Batuhane sanguwa ade basosi au babamanu hisa tuhane sanguwa ni ai ni podrago i. Jika amai makina mata dipusa, yang masih batu Yesus Kristus. Ada semasa berharga kata bahwa si mana tak ada yang aku hari Yesus. Lebih tak tukai ini. Ada sulawong, ada bajilamu, ada bajtano, masih bajibong, nasu bajitalu bong. Bawa bainerte lesang ni adonia mamaan kita. Apabila mauso mengalami aktivitas balahau kebaduran, balamannya sahabat ada tua-tua, milih panikama panikami maifu, mate sahabat maare, balatema liga tua-tua lamane, madanya pamaaf berada, sekinamai kami badorako, banami eri kemi. Ada lihat pada bali lagi. Netuhan isa balu, bola paano liga inalabe sila pulo, lahalo baduga. Pahalawal sa betul namanya kita tua-tua, bagi maipule, bagi kamu, mati badu maafre. Balamannya sa tua-tua, ini tinggal mati. Nomi apa ke, apa ke? Sekisah kami ni ada nilai dapat aku melihat. Ibu rumah kita pada ila awa ila ila batali kusan yang masih bapa Yesus Kristo. Wafama alata ya ikabre, lata ila tabagisi bani habat. Hewa ai iadu.
baik namanya no apel wa matmu turana bekerus liai bagi amaya kedia sinoi fano si mana mabuat somas molang inadi aku subai boloma desa titulan boloma bagi keduasa lebih lambat fama ane daya kita hakuda sabus heo masih kata tolong ni habe letola kaila kato masing-masing ramati harus ifa ano ia samus tembai dana yung soda niya sa moyao soda niya sa panikagupanika lehadula dosi samati faano daud dosi samati agoga de baba mati keluaran dosi samati oi de baba somasi keluaran famati berzadirifi ya uka lupuira bagis amaina batalha pusa ni omasi ke baka Yesus Kristus me tempo itada dania tau tahu ke Yesus Kristus si Tuhan si meduana ta ohe mati ta ohe bolo ta ohe mama ya ita samosa ketika tamani tadi boce ku samosa Yesus uboce omo masih uboce ono lemu ila mo bagis ada dosi kita data faan kita data agoda data mati batu Yesus Kristus he oya no gede oya mamarase oya manadaigo boy pagai ke Yesus Kristus data oya data bolos masia dia he italia bolos masia orangnya de la tubuhi italia bacini agoda la masia de apa baba maano ya ita baba modaga fato hane Yesu simenua ada pakaila kebisa lualua ngabua si kul bamenomoi amawari masosa mowalu basinoma maane bamuyo amanya babalewa balakusi babadu bae pada basodino alawe no megesi tosai lamane hetua bokai kema bai tema lila imane si duni wagu kami lokila hanika te bisa ala bisa tua imane pada pau ila kesano malu mai baka baba lewa sa pun fa omuso de bala tuha baba yo eluhania sozi terlama sozi Tuhan yang pada lesai latih menyembah ada gasa-gasa menyembah dalam satu tua si kausa ngomalu bahwa lewas semua ada habina Tuhan keda sabetul laber hetua bokai kema nuki mamalaga nuki mohiwa rumah awal no juga vanika tetapi hewa ke sangobalu imane pada si dunia aku kami leila hanha kata pahela gei wehede ade makayo pitu ngabuasi dolater ubaso iyo tanai ngabuasi dolatua atau tanya sama malkredu nagola heso aya hada tengah terima kerma baba maile bada tengah terima kerma baba fana beke bada tengah no yang dipasuri mataga soi bada ada bahada adania balau dunia kela umane le umai faila kami ni henta amketu ya ami solau sile atu
kiri kagala bersama kedua. Bahaya ke sama wala leila hanha ah. Padahal di mama anu kita sambil tapi lelah oi kedede lelah huri kedede bayi mana ke sama wala leila hanha ah. Hingga amal ina beralua ke dadai bahasa Korea bahwa Tuhan Yesus Kristus sinedua bersampai mereka dah leila hanha ah. Padahal oleh tabah besar oleh tabah paduan suara oleh tabah diakonia oleh tabah nolos sinema tapi mereka dah leila hanha ah. Ada kesagasa bekolidane dasi guru tafaana ita dasi guru ta oina dadata si mani ta alawi si dalima satwa tua ade la oina dadata baba maana ya ila baba mabrang sama walu ada meleka ila bawa baik si mani kada yo takai mal ke ade ta oina dadata baba maana dadata pamaano pamakita poloka semasi wala idege na Tuhan iya danya iohe ita baba lewa sebuah bazuhugo baziso Yesus nitan badede luka pada telu ngabua ufade ni hauke lala sumaya ni fadaya lalani dari pengaku lidah baba nuturi ni tanu badede ate tiga ya ni hauke lala soaya ni fadaya lala itu terwalan pada rumahnya ate mengadu sawaga soaya lumalangi mabasila sibai umangi genusi dan umali lumalangi ate mamada tukan badege Maria ina mapatutok babogi mapong mamaegke ne sopalo ipatuhan Yesus Kristus ini tuada aga ina maoy kede mama ano ya aga lege somuso tede aga dania babo modaga paabuli mo ada pahubu aga pepo sino mumangi genusi taromali ada bade Yesus Kristus no mangadega ya Tuhan